Sebelum tu Syahir memang bercita-cita nak ke arah tu ke ataupun just ambil kursus yang ada ke macam mana? IT saya punya second option lah. Nak jadi pilot tapi Tapi apa? tak kesampaian sebab SPM dan NTN. So you ambil SPM 2014 kan? 2013. Maksudnya umur you sekarang 29 lah, betul eh? Okay, 2013 sekejap, saya nak recall lagi. Kita tuition masa you form 5 je? Atau masa you form 4? Tak silap saya, cikgu ada ajar saya masa form 3, form 5. Form 3, form 5. Form 4 tu macam kita macam skip sekejap lah kan? Macam tu kan? Form 4 sikit sekejap. Form 3 cikgu ajar. Okay lah, saya ajar Syahir ni pada tahun 2011 dengan 2013. Satu family dia datang wedding saya kan, 2012. 2011 macam tu lah. Okay, Syahir, tu dapat berapa Maths and Maths? Lulus lah. Lulus tapi tak dapat A lah. Okay, lulus tu berapa? Nak tahu juga, B ke atau C ke macam mana? B Okay, maksudnya saya dengan Syahir ni pun dah 12 tahun tak jumpa kan. Okay, terima kasih lah Syahir sebab terima undangan cik. So Syahir ni lepas you tuition SPM tu 2013, Syahir masuk MSU Okay, boleh cerita ambil apa kat situ MSU tu? Saya buat foundation in IT for a year. Lepas tu saya terus sambung saya punya bachelor degree lah dekat uni yang sama untuk Hafiz kat situ. You ambil foundation in? IT. Foundation tu setahun lah? Dia kan asasi for IPTA kan. So foundation untuk IPTS. Setahun dan degree 4 tahun. So macam 1 plus 3 and a half lah macam tu? Yes. 4.5 tahun di MSU lah. You ambil dalam bidang IT IT tu bidang apa specifically dia? Nama program you ambil tu? So untuk degree saya buat bachelor in computer forensic. Lebih kurang sama dengan computer science. Oh, computer forensic lebih kurang sama macam computer science lah. Sebelum tu Syahir memang bercita-cita nak ke arah tu ke ataupun just ambil kursus yang ada ke macam mana? IT saya punya second option lah. Nak jadi pilot tapi Tapi apa? tak kesampaian sebab SPM dan NTN. Tapi SPM tidak mengizinkan Tapi ambil IT forensik tu boleh dikatakan best jugalah. Dia forensik ni maksudnya dia siasat. So in theory ada belajar certain aspects of cyber security sikit lah. Certain laws in ethical hacking macam tu. Tapi in theory lah. Similar dengan study computer science, ada belajar networking and coding. Just computer forensics ada lebih theory on the cyber security lah. It's an additional elements. Dia masuk tu ini ke IPTS kan? Boleh share. TS mana kena bayar sendiri lah kan? So berapa tu cost dia lebih kurang lah? Silap saya untuk foundation antara yang termurah. Untuk cost saya foundation in IT around 14k. Antara yang termurah lah saya survey dekat private and lain. So MSU offer around 14k lah which is cheap lah compared to other institute. After habis foundation, saya masuk degree, sambung dekat tempat situ juga bersama MSU. I think the cost was around 40 plus. 40 plus for the 3.5 years lah. Yeah. So 14 campur 40 lah kan, betul Yes. You dapat tu yalah daripada pinjaman ke PTPTN atau your family punya ni? Mara. Jadi Mara Mara nak apply senang tak dapat loan itu? Saya tak apply Mara. Saya tak terfikir nak apply Mara time tu. Tapi ada kawan-kawan yang ni lah sponsorship on the Mara lah at that time. Saya loan PTPTN lah. So you PTPTN. So PTPTN dia macam kalau kita habis awal tu dia ada bagi diskaun ke atau dia memang suruh bayar sum yang sama je? So dah habis, once dah grad, dah fill up. After 6 months ataupun a year dah kena start bayar balik kot ansuran. But then depends. Kalau dapat first class, a bit of a discount. PTPTN ada bagi potongan lah sikit yang dapat first class. So tak perlu bayar. Dia bagi macam 10 tahun kan? Ke 5 tahun? Bayar balik tu. Kat so ikut kan kena bayar monthly kan. Dia dah kira lah, let's say lah kalau pinjaman tu dalam, kalau pinjaman tu 12,000 and then ansur-ansur bayar 100. So dalam 12 tahun. Berapa tahun sih? Saya keluar maths. 12 tahun aja. Tapi kalau habis bayaran awal boleh je buat refinance.
Dia macam negotiable lah benda tu kan. Yeah. So Syahir habis belajar tu awal juga lah, dalam umur 22, 23 kan? Saya case 2018, 23 tu. Tapi saya rasa kerja computer science macam you ni macam saya agak lah macam senang dapat kerja kan, sebab dia memang orang pakai internet, komputer sekarang. Ke macam mana Syahir punya experience? Dan saya kerja tu macam mana? Berapa lama you dapat kerja lepas tu? So saya punya last time saya kena buat internship. Saya dapat tempat for intern, and then so internship period was around 6 months. And then alhamdulillah dapat rezeki, company tu terus offer for a permanent job lah. Saya ambil break like for 1-2 weeks, and then saya sambung kerja tempat sama. Dia offer permanent job. Alhamdulillah lah rezeki, terus dapat kerja. Sampai sekarang lah. Saya dah jam few places lah. Yang you kata internship 6 bulan tu, lepas habis 3.5, lepas tu lagi 6 bulan lah kan? Macam tu betul Lepas 3.5 tahun ambil degree tu Yeah. So dia macam 4 tahun jugalah kalau termasuk internship kan? Betul Kurang lah 3.5-4 years. Okay. So first job tu kat mana? I mean kerja apa basically? Dekat Bangsa South. It's a local company lah. Commute senang, naik train, jimat lah. Sebagai software developer, coding lah mostly. Coding lah. Berapa lama tu? 2 tahun? Campur internship? Internship 6 months. Lepas tu tak silap saya kerja kat situ for nearly 1 year lah before saya jump to a different company. So basically kerja you buat coding lah? So the journey was for the first 3 years saya kerja sebagai software developer, and then saya transition from developer to a QA. So QA is more like becoming a tester lah. Basically build the software. Saya QA, saya test the software lah. Sekarang ni lepas tu baru you kerja kat Time TIME. Lepas tu lah, lepas kira you baru kerja 2 company lah kan? Betul Tak. Banyak lagi jenis dia? Saya punya journey. Jenis career you baru masuk kat Bangsa South tu. Lepas tu? So Bangsa South tu saya pindah ke Shah Alam tu sebagai full stack developer lah. Tu saya join some startup company, fintech startup company at that time. Tu for about 2 years. Dan saya cabut, saya masuk Karsem pula. Masuk apa? Karsem Custom masih. Karsem dekat Damansara, dekat Utara Damansara. So situ pun for about 2 years. Karsem tu dah sebagai QA lah at the time. Transition as QA for about 2 years. Saya jump lagi. After that, last year lah saya jump. Saya masuk Aerodyne kat Cyberjaya. Masa saya join Aerodyne tu, saya masuk as a automation QA engineer lah. Dah start buat automation balik. Early this year, saya join Tama. 4-5 companies lah saya jump. 4-5 companies Work scope dia lebih kurang sama lah. Tak adalah totally different Work scope lebih kurang sama. Cuma saya ada buat automation lah, QA. Earlier on QA, saya cuma buat manual testing. And then since saya ada technical skills as a developer, so saya try to buat automation lah as a QA. So saya tak sisakan lah saya punya skill tu. Nampak macam up to date kat kerja you ni kan. Skill yang memang orang sought after lah banyak company kan. Betul tak? Sana IT department. So you punya core dia lebih pada macam apps lah, betul ke? Most company they need apps. Ada website je juga, tapi apps is more important lah. Is it banyak kat situ kerja you? Saya test on both actually, and also mobile apps. So website dengan mobile apps web browser. Okay. Web browser, okay. Also mobile apps. So HTML tu basic lah untuk you kan? HTML tu still basic untuk developer side lah. So kerja you tester tu you testing lah. Is it works well? Dia punya flow macam tu lah Yep. Itu functionality, is it working or not, and then saya instead of like kalau kena manually run stuff, so manually click button here, insert 20,000 kali and leceh, so saya automate lah, just run and just maksudnya you automate this testing rather than you do it manually satu persatu. Try robot buat lah test kan, betul framework lah. Framework Pasal tu saya agak lah. Pasal tu Syahir macam selalu lompat-lompat kerja. Sebab macam saya kata kerja ni kan dia sought after kan. Ramai orang nak. Pasal tu you boleh ada luxury of changing companies few years kan, betul Sebab banyak demand kat luar sana kan, betul Mungkin rezeki. Tapi I guess you need to upskill lah. Then go for trainings, ambil certificates, push your profile lah basically. Sebab ramai competitor. Tak semestinya. I mean, it's good
to go to universities and get the degree. But sekarang ni from YouTube channel semua just boleh belajar coding. IT is very easy to learn lah kalau minat. You punya own initiative lah, you belajar semua ni, ambil cert semua you sendiri lah, bukan sebab company suruh you lah. Yalah, kalau tak minat tu memang tak pergi lah kan. So ada cert yang saya apply, ada yang macam saya apply dekat under Yayasan Peneraju. Basically bonded lah dengan orang. Kalau let's say nak ambil cert tu maybe cost around, certain certs are expensive. So maybe ada cert, macam saya ambil cert yang sebelum ni macam like more than 10k lah the cert. Kalau lulus lah, tak perlu bayar balik. Kalau macam gagal ke kena bayar balik. Ada conditional lah like 20-30% kalau fail. So kalau nak ambil cert yang sambil laju or any other funds yang boleh taja kan, so kena betul-betul lah serius lah, kena committed lah. Apa so you Yayasan Peneraju tu one of those tempat yang you boleh pinjam duit untuk ambil certificate je lah kan, belajar sendiri ni kan. So boleh pergi dekat website diorang and then diorang ada macam list of certificates lah. They just contact and then they reach out to you lah. Apa yang buat Syahir selalu nak tukar kerja? Is it because of better pay or better experience kan? Sebab you dalam masa 5-6 kejap tu you dah pindah banyak tempat kerja kan. Apa yang motivates you lah? Dia dah ada tempat tu kadang dah rasa terlalu selesa. Just technology is always changing, evolving. So saya kadang nak cuba benda baru. Kadang bila kita buat satu benda macam IT, benda tu dah lapuk. Kita need to catch up with new stuff untuk try benda tu. And kadang current company doesn't offer benda-benda yang kita nak belajar baru. Kat company lain ada offer benda tu kan. So that's why saya macam saya nak kejar knowledge lah kot. Tak stay sangat. Apa yang Syahir beritahu ni, maksudnya Syahir betul-betul minat kerja you ni sebab you always cari new challenge every time betul lah, you betul-betul suka tak, walaupun you kata tadi the second choice kan, rather than pilot, tapi bila kerja ni you betul-betul pulun juga nampak nampak lah you punya effort nak belajar new things every time tu kan. Yelah, boleh lah, alhamdulillah lah, minat lah. Colleagues and especially good bosses, very important lah in a working environment. Bagi motivation lah untuk kerja. Betul, you kata IT kan always changing kan. Between time tu dia akan ada teknologi baru. So you dekat company sekarang ni pun saya agak lah mungkin tak berapa lama juga lah kot kan. Kalau ada new technology somewhere else, you akan pergi juga kan. Betul Tak lah, sebab sekarang pun umur saya pun tak muda lah nak lompat-lompat ni. Itu pun nak kena hati-hati juga lah. Nak tak boleh sangat lah untuk saya nak lompat-lompat lah. Tapi saya rasa smart move lah you lompat masa you muda ni, sebab saya ada kawan saya pun masa muda dia suka lompat-lompat tau. Lompat sana lompat sini, tapi dia every dia naik tu, dia tukar tempat tu, dia akan naik increment tau. So the value dia akan lagi tinggi from time to time. Adakah Syahir have the same experience juga? Lebih kurang lah. When you jump to different company, you will have significant raise lah of course. And look good on CV so kan. Macam saya tak adalah macam 3-4 bulan ke apa kan. So paling cepat saya jump pun after a year. Saya sekarang ni minimum is 1 year. After 2 years so saya akan consider nak jump ke tak. So Syahir, of course, macam saya kan, saya sekarang ni nak beritahu Syahir lah, saya dah tak pergi rumah orang dah mengajar. Saya buat tuition online je, 100% online. Saya pun ada website semua tapi saya ada student satu Malaysia lah. Lepas tu saya ada cikgu pun 6-7 orang cikgu bawah saya. Semua online, 100%. Macam interesting juga lah untuk saya sebab dulu kan saya very manual lah kan, pergi rumah you mengajar, lepas tu pergi rumah orang mengajar. So my point to you is saya pun very rely on my kat internet lah, IT jugalah in a way. Although I bukanlah complicated sangat macam you ada buat app semua, tapi I faham sikit-sikit lah how to manage from online punya perspektif. Ini sejak PKP lah. So saya tanya Syahir ada, since you are still young dan you pun banyak knowledge dalam bidang ni, ada rasa nak buat your own business ke out of this? Dunia zaman sekarang orang buat apps tu consider of career. Ada pun apps, website, benda tu pun still orang, walaupun ada AI, still orang tak pandai sangat tau nak buat sebenarnya. Ramai majoriti masih tak pandai lah. Memang ramai pandai tapi majoriti tak ramai pandai. Jadi saya ada nampak apa-apa peluang, saya tak tahulah dalam sektor you tu bidang apa, tapi peluang yang you rasa you boleh ambil lah nak buat bisnes ke, ataupun saya rasa baik kerja je lah kot, lagi stable ke macam mana? Next step in 5-10 years apa plan saya? Yes. Tentu saya tak rasa saya nak kerja
macam kerja orang lama lah kot. Saya pun nak jadi macam cikgu lah kan. Free. Lagi dengan few other friends adalah start up a business juga lah. A small one lah. A small company lah basically. Like a digital agency. Digital agency Oh. Baru je. Apa digital agency ni, if I'm not mistaken, yang tolong market kan? Betul orang yang buat Facebook ads. Is it that what you mean? Sama like that. So kita orang buat both creative sites tolong buat marketing on social media. Contohnya cikgu nak market upscale cikgu punya Twitter Academy kan. So kita orang boleh tolong marketkan lagi lah on social media, SEO and so on. And also there's the IT side lah, building apps, building website ke apa. There's two sides lah, creative and also the IT. So you dream you stay macam nak berhenti kerja, nak buat sendiri benda ni lah kan? Betul? Ya, lagi rewarding kot. Berapa tahun tu agak-agak je? Nanti saya boleh follow up lah. Baru je start tahun ni. So kalau dapat projek yang besar ke, tu memang. Tapi apa pun, kerja IT macam you ni secure kan? Yeah, secure. Tapi yelah, mana-mana kerja pun you can always be replaced. So tak ada sia-sia sangat lah untuk setempat. So nama kerja you tu IT, software developer and QA lah, macam tu lah. You punya whole nama kerja you ni. Dulu software developer, sekarang QA engineer. QA tu quality assurance kan? Betul? Yes. Okay. Sebagai tester lah kepada apps dan juga browser betul Okay. So apa nasihat Syahir lah pada pelajar SPM yang nak ambil IT generally macam you ni, macam Syahir? Rasanya kat sekolah saya dulu ada kelas ICT tu. So situ kalau minat, kita tak banyak pun. Kalau minat dengan IT, boleh kot start learning tutorials dekat YouTube. Tu memang cara paling mudah lah nak dapat knowledge. Banyak tutorials step by step semua, and sekarang pun rasanya dah tak sesusah zaman saya belajar dulu. Kalau nak cari kalau konflik ke ataupun perlu jawapan untuk selesaikan that one issue, kena cari sifu-sifu kat sana, macam kena masuk forum lah, the Stack Overflow kena masuk and post questions and someone will reply. Kadang sehari dua, kadang berbulan nak tunggu orang reply. So zaman dulu susah sikit. Lepas sekarang ni advancement of teknologi, dah ada ChatGPT. So tak tahu, can just prompt questions there and then diorang betul bagi the response lah. So tak susah pun lah actually nak learning IT. Okay, ni mungkin soalan last. So apa yang best kerja IT ni untuk Syahir lah? Apa yang you rasa yang buat you rasa semangat lah nak kerja? The perks lah compared to any other professions out there. The flexibility of you can work from home lah kot, or work remotely lah. You just need your laptop and you can just work anywhere. That's the flexibility lah. Certain company allows that lah, to work from home. I think that's the great part lah of working as IT. As accountant, you need to come to office every day. Berapa kali seminggu tu you kena pergi office atau seminggu sekali work from home. Seminggu sekali work from home. Seminggu sekali dia boleh bagi kerja kat rumah lah, macam tu lah betul. Arrangement saya seminggu sekali lah. Ada companies yang fully work from home. Ada je fully remote. Maybe kena target a bigger company lah, target MNC's company lah.